Da ste vi akademski slikar, je li tako? Oprostite što vas prekidam. Ja sam taman teo da zapalim, ali mogu i posle. Da, ja sam akademski slikar, ovdje živim u Vukovaru zadnje 4 godine. Imao sam veliku likovnu radionicu sa nekih 150 učenika i osnivač sam prvog likovnog udruženja u Vukovaru. Vukovar mi se svideo još samim dolaskom mojim iz Berlina. Prošao sam maltene celu Evropu, a nastanio sam se ovdje u Vukovar. Žalosno je ovo što se desilo nama svima ovdje u ovom gradu, međutim polako sada se život ponovo vraća, jer ovo je ipak naš grad. To je sigurno. Kako izgleda to kad jedan umetnik četkice i kist zameni puškom? To su mi već mnoge vaše kolege postavljale, mislim, takvo pitanje, pa to izgleda jako tužno i jako žalosno. To je nešto najcrnje u mojoj istoriji, verovatno što mi se moglo desiti. Četku zameniti puškom, to je jako žalosno. Međutim, bio sam prisiljen, primoran, jer oni koji su mi bili najveći prijatelji, za koje sam bio spreman zaista i život da dam, pokazalo se da su stvari to moji najveći neprijatelji. Upravo su mi oni uništili atelje i radionicu i sve ostalo. Uništili su jedan deo mog života. To me je i motivisalo i nateralo, da kažem tako, da se javim kao dobrovoljac i krenem na oslobađanje našeg grada. Postoji neko uvreženo mišljenje da su umetnici ljudi nemirnog duha. Da li to znači kad se sve ovo završi jednoga dana da ćete možda ostati ovdje da živite? Pa ja sam ovdje živeo i ovdje ću sigurno ostati. Ili živjeti ili poginuti. Dobroveče, odakle ste? Iz Vukovara, prava Vukovarčanka. Ovdje ste sve vreme? Sve vreme i ne idem iz mog razrušenog Vukovara. Recite mi, gde ste bili? Jeste bili s borcima ili ste morali negdje da se krijete? Ja sam bila, u ljeto sam pobegla preko Dunava i vratila sam se po mamu i tatu, međutim bio je rat i nismo više mogli izaći, živimo u centru grada i ostali smo jedini tamo nezaštićeni. Recite mi, šta je sa kućom? S kime? S kućom? Nema je više. Sad smo privremeno smešteni ovdje u, kako ovo sad zovemo, trenutno centar grada, a dole u Radićevoj i inače prema gradu, vidjeli ste, niko nema doma više. Recite mi, ovo je, bar kažu, rat je pri kraju, a iskreno se nadamo da će uskoro i doći ta dugo čekana sloboda. Šta onda? Ostajete u Vukovaru, ponovo sve iznova? Ako bude rata, onda smo svi ovdje i svi ćemo se boriti. Da ste vi akademski slikar, je li tako? Oprostite što vas prekidam. Ja sam taman teo da zapalim, ali mogu i posle. Da, ja sam akademski slikar, ovdje živim u Vukovaru zadnje 4 godine. Imao sam veliku likovnu radionicu sa nekih 150 učenika i osnivač sam prvog likovnog udruženja u Vukovaru. Vukovar mi se svideo još samim dolaskom mojim iz Berlina. Prošao sam maltene celu Evropu, a nastanio sam se ovdje u Vukovar. Žalosno je ovo što se desilo nama svima ovdje u ovom gradu, međutim polako sada se život ponovo vraća, jer ovo je ipak naš grad. To je sigurno. Kako izgleda to kad jedan umetnik četkice i kist zameni puškom? To su mi već mnoge vaše kolege postavljale, mislim, takvo pitanje, pa to izgleda jako tužno i jako žalosno. To je nešto najcrnje u mojoj istoriji, verovatno što mi se moglo desiti. Četku zameniti puškom, to je jako žalosno. Međutim, bio sam prisiljen, primoran, jer oni koji su mi bili najveći prijatelji, za koje sam bio spreman zaista i život da dam, pokazalo se da su stvari to moji najveći neprijatelji. Upravo su mi oni uništili atelje i radionicu i sve ostalo. Uništili su jedan deo mog života. To me je i motivisalo i nateralo, da kažem tako, da se javim kao dobrovoljac i krenem na oslobađanje našeg grada. Postoji neko uvreženo mišljenje da su umetnici ljudi nemirnog duha. Da li to znači kad se sve ovo završi jednoga dana da ćete možda ostati ovdje da živite? Pa ja sam ovdje živeo i ovdje ću sigurno ostati. Ili živjeti ili poginuti. Dobroveče, odakle ste? Iz Vukovara, prava Vukovarčanka. Ovdje ste sve vreme? Sve vreme i ne idem iz mog razrušenog Vukovara. Recite mi, gde ste bili? Jeste bili s borcima ili ste morali negdje da se krijete? Ja sam bila, u ljeto
što sam pobegla preko Dunava i vratila sam se po mamu i tatu, međutim bio je rat i nismo više mogli izaći, živimo u centru grada i ostali smo jedini tamo nezaštićeni. Recite mi, šta je sa kućom? S kime? S kućom? Nema je više. Sad smo privremeno smešteni ovdje u, kako ovo sad zovemo, trenutno centar grada, a dole u Radićevoj, inače prema gradu, vidjeli ste, niko nema doma više. Recite mi, ovo je, bar kažu, rat je pri kraju, a iskreno se nadamo da će uskoro i doći ta dugo čekana sloboda. Šta onda? Ostajete u Vukovaru, ponovo sve iznova. Ako bude rata, onda smo svi ovdje i svi ćemo se boriti.